Adik ngalir di buang ngalar bet orang manjak Kak Semar bede tengah ada kakak orang Odi nyara atobet sakeja di atunya ayo ayo garing ayo jalan laon laon bagong sempok Arjuna ring segenteng yo ayo ayo ngiring jalan laon-laon lara bulereng segenteng yo ayo padung lara bule ring segenteng mayu garing bek nase nyoba yo ayo garing yuk tansek ring coba dong adong mbok mah engkau dong ane ko pondo pak dek ka tengah ales tanggi mak alas alas apa dong enten tanya aki dek no komik pelkak ma bule mun pelkak bule saya nyari aing kan berinto iya dek di Arjuna Kang Musma ko permati ane ko ponna pak dek jika kalabun bule sekampaan de alas neng edinto tetinape sekarang beketika kalabun bule made pongpong pada akumpul dek iya Kak Semar sengkok benbek narya pada odik ta iya Kak odik neng alam padeng bener sanyatana apa Kak Semar tujuan sing kok benbek narya odik ta iya Kak bener dek jika niko atanya kalora Semar karena niko lora Semar sepaling watwana nenge pendowo 5 dek bener jadi idolem artena niko edem dabuna tika apa Kak Semar gunana singko odik ninge alam dunya tapi karena lora Semar niko orang yang berilmu dek jadi sakabina orang odik niko ning alam dunya niko paloh dek lako ibadah dek niko lumur situng dek Kang Semar bula jadi odik itunya sengkok benbek narya kudu ibadah ya Kak Semar terus adem mbok apa dong kene kok jawaban nanti kabodo Quran mah oh iya boleh buat natanya Kak Ramara cong oleh boleh jawaban boleh cong jadi dalam rasa kapinna lako i alam dunia cong area adan doa kiri ibadah situng cong ibadah benih perak ria ibadah dengan istilah Al-Quran sabab dalam aksara 30 macam area sebelum tadi ayat pan ben sabarapan re ayat ada aksara 30 ria area la ecena aki dalam sepeto belas rakaat ngeneng kocak segala syariat di Al-Quran tineng edah re cong wa mayu cong tak gempang orang tadi Semar bentak gempang norok kasenian
ana doki nabeng kasenengan wa gegembeng cong. Oke. Tining gegembeng jerapit tobeles. Rosok nama nos sekanan de bedes sasanga. Are sekacer bede bebelu anyama pit tobeles. Teti anan doki bede ni rosokna manosa. Tining rosokna manosa ni idehir epon dia cong cak nasi untuk alam be. Are bede ning ideri duhur, asar, maghrib, Esa subuh ada 17 rakaat. Ada cong, ada ilmu cong. Adem, Bu. Iya. Oh, malah diwentar tiga. Nah. Tiningnya bada boleh cong. Mana satu orang ke alam dunia cong ada mengandung banyak orang. Ya, tetapi paling agung. Tetapi ibu tidak manusia bada alam dunia. Mungkin para boncong ada pada sosok. Pada rajana tak kira tembi. Ben ikai mana cong. Tapi bila landi anak nyosoe jera sepat jeng rajo salajo bode se sesuaki oleh kene saya tak sesuaki oleh rajo le curah patok anda sakapina kentigra dari nenek yang wali songo ada agung teti bila salah eki kiri tapi mulai dah cong lopot ada ngitak ada maknana cong jawab buat namun tahu Kak Semar boleh dek. Teti maksud seodik dia sengkok ben-ben beda gunana tak iya Kak. Bodoh saya mau dik dek. Ngaler di buana pukul Kak Semar. Engki dek. Orang mance beda tengah. Engki. Aduh kakak aduh adek mak dek aracona aduh adek ganteng dek aracona lora bulan du adek bulan mon segenteng setade boleh de arjuna ring segenteng setade boleh yo ayo Oti coba ding coba cuan aing tase Kak Semar aing tase raja Arjuna pereng odik kapajikaran gareng iya ngalak papa sedek de jona orek odik mayuk jeko karan mak rempah bentatang gena doa paro kone saged di
sontok kalaban jelena Dewi Rekata seasare Arjuna. Den sengkok edinalake abine boleh iya samoga sengkok tapang kieu kalaban raton ring lalake bintang aring bebini di alam dunya seanyama iya ada Arjuna Balmati Isaria sampian ka apa ka emas mon panika Dewi Rekata siang malam deh kaula nyare sampian malar manter seatemu dereng lakende seanyama Arjuna Balmati kalen Nopangarata Mondrodena Nomber bayi Kalen inge mata Robena mangomber bayi Pasera sampian ke bula dek bula bula tahu pon ngiding suara natika tero atemua kalabun Arjuna tika ring bebini sapa yang mana bentika dari di mamik bungal tika niko nyalalat ke alas kajuan seraje sampian pasera bula lora Semar Kak Semar bula nyata nasengkok rabini narato enagere Mas Kumambang anyama Dewi Rekatawati sengkok edina agi abini pole kala bentang lake Kak Semar dadi sengkok satya alake Arjuna dimma bengkon Arjuna engken mas ke orang alakiane ko beni adus gerudus tika niko si abin anu alakia Arjuna niko pun andi bini dua situng setua niko putra sengudo niko kanci mun pastikan niko alakia Arjuna pas ama dua tak telok tak kira melokian tiga ton benih Kak Semar gula apa boleh berak tak telok nasengkok Kak sangat jen ajum lala lemak nasengkok sengkok pakun ndek ka Arjuna Balmati Kak pakun alakia Arjuna Balmati iya antos sakejek bola kano kalora dek di Arjuna segenteng apa Kak Semar nomor rezeki niko dek apa rezeki apa bodo bini narato niko itina lake najak nadek cak na alakia tika bola bonjok tika niko bini nada dua tina lekak tak telok mak boleh tak telok lalemak engkau Kak Semar pakun ko alakia alakia Arjuna niko tindik niko adombo adu leles abodo mah
Abole mah. Iya beremalu. Bodoh se tak andik bini sakale lanceng ting ting. Siapa, Jong? Lanceng kapaceng. Iya. Saya. Abole mah. Lu lah Jong. Arwah be narobes ngabes tilu. Bebini jari abini narato beni posan je masalah alaki alanceng alaki abo nah Jong. Bebini ne komon pon tak kendeki bini nama. Lakena. Iya. Gani ko tak kira milih tak bulu-bulu yontal mah. Sindok mun bok nari lancang. Jadi sesare nari Arjuna. Nya tak cari bok dah Jong. Bok dah dok mangan milono. Jangan enteng lagi saya mah. Nanti coba ngocak. Oh. Nyoba. Waduh, Ngocak. Jik Mas Rekatawati. Bedion nasi kami bulu di kaju. Bangsat kurang ajar nyengka. Lah bener bak datang kalau arah mana? Bermandok. Endok mah. Apa ndok? Cayo jo. Ngocak beri mah. Berma. Dekik mon perak kamu bener jote norok bulu jana. Sia. Cok. Ibadah jo bener bener tekik ka bener jote. Nyinglah tulen iyo jo. Bola kabakung tanda bola kagering. Lah. Coba Kang Garing. Coba. Coba. Siapa tahu mama bola yang kendek itu jadi kaji lagi nampak kengkengkan bulan. Coba ngocak jong. Dek, Seratin. Siapa ya? Gigi nakut nyolgot. Bola Raden Garing. Raden Garing. Seta andik bini, seta andik keluarga. Tika nyari bulan apa? Tandik bini tika. Enggak. Orang ngajar gunung guna tika lalaki. Nabi bule tak tahu kabini nanti kasu. Wah, karuan atau kang berapa yang membantu na bulo kono. Pembantu na bangsa tongku bene buat nasi sare sengkok. Orang ngagonteng kaya boleh jadi ya sare sengkok ni. Oh, dia timbun bulo tak kaya juga motor boy, motor rempak bulo. Hah? Motor rempak di terminal. Wah, motor rempak ya tak bisa jalan. Jok mon lah aler pak rempak. Bare tempong ka Pak Samsul lah mo tempong. Aria rasana. Segunteng. Dadokku yo. Empon tika pun mado pon nyari tika Dik. Waduh, iya Kak. Gerak. Lek. Seratin. Sapa dikanya mana? Benderi di malek. Kak Mas. Dan kau le Dewi Rekatawati bini Narato enagara Mas Kumambang seanya Marato Prabu Maswari. Kau le mak cik trona laki sampian pona Kak Mas. Bu, Kak Semar. Boleh Dik. Iman naga Anape? alos Kak kolek naga. Terus marena. Rogi ya Kak. Berapa? Rogi montai tekani Kak Semar. Munti kang kibacot. Cak munti ka bacot nang senengan nah. Bila bodo bini anyar ko rogi ko alos kuli dan cak munti ka. Pon punjak nanti ka madom pun tapi senga. Mon bodo penape seki putra bun kanti. Bula nyingla ai pa coba tika aja tibi. Takut mereka bula dan padon Adik. Duh Jik Mas Dewi Rekatawati. Bedena dikalakar nyari bule Jik Mas. Bule tak andik niat tak saja bule seneku etika. Tapi mon pon tika kenceng Jik Mas ka bule. Bule mon tak kenceng kia katika kan todus Jik Mas. Tak iya Kak Semar. Bangke pacet todus cak pon tika. Mon reng laki kabar loreng bini re mon tak noroti Kak Semar. Dosa maksudnya. Dosa todus boleh Kak Semar. Kimon. Lek Seratin madelek nape saja nanti kait tekan anak kalabun bule Jik Mas. Bule tekani dikai tekan anak aki jabat. Enggi Kak Mat. Enggi dan kau le seneng kasampian Kak Mat. Terus tembeng kau le tembeng kasampian.
Waduh. Di Arjuna, Dek. Apa Kak Semar? Ane ku ganti kapon apa pas anak apon. Kan anu seneng anak ane ku pun pada ndek Iya, maksud iya. pada cinta. Puru bodo ngocak nih mulao. Mak si mulai lambek nih ku kalau ngeberek nih termasuk jika anu nih ku kebun dek aja. Nyoba ke disanyar nyona kencing Tanjung Perak aja nanti. Jika Tanjung Perak nah nyaman. Coba dek. Boleh bodo kencing anyar lah dek. Duh Yik Mas. Etorode lopot re ya kan. Aduh alek rekatawati niko bule mak se Arjuna dikarat tadek panyaliana tekanana kalaben bule baroneng peltek sekacer lampon seneng tak usah mikir yo goyang anjuane rekantawati goyang gentiaki cukok cekalan sing kang mak itas apoy dik noko jepit tabit mon abekalan epak emak kaburu ngembenako poy Tanjung Perak bedi alos pade parak made patolos ade mula segenteng Duma Arjuna gentong ongku salerana tak abusane selapet cak narekatawati mak cale modan dimabila mak takir jangan bana Soro pada tak kira pada. sila gendang mak aso ngoten di makaule setak sangat toroti kaule toroti duka aman mak Arjuna goyang gandeng ongku goyang ayo garing Wan sapele jok nyare seraja kanik kene mak sokor nyoduk nyare lagi jok nyare seraja kanik kene mak sokor bagus kanik kene mak sokor bagus ayo bagus Dek
Niku bode permintaan boleh. Niku saya Malik Asyari surga bele egi. Ala keluarga boy bulan 10 tanggal 12 arena Ariahat. Le Asyari ala keluarga boy soro abele rating bulan 10 tanggal 12 mon arena maare ahad terpada lanceng omora oleh tengah ala boy goyang niko manat le Asyari senyama keni kopi nena saya nyama keni kopi nena adem mbok mah bule apa Cok? Bule sial-sial mati kan ten. Oh iya Cok. Iya apa lah yuk deh di Arjuna di Arjuna Apa Kak Semar? dalam pabasyan niko pun cukup cak nasanona sampurna tora ate bule sial-sial buat bule nape saya bukan lucu dah alas edito deh Iya Mayu. Maksudnya sengkok kalau benar yang ngaleng. Kita Betul. tuh malah buat ngangren lu mek takut berdua apa ngintip dari jarak jauh. Iya. Ada dek. Ayo gong. Ada. Kita masuk ke dalam gua. Boleh kita ke kiamat, kita ke mana boleh mas? Iya, ini bener kok dong. Tak boleh nyadari rahmat dong. Masuk Bagong. Oh, Nalika contoh dek jelena ingki paneka kepati lindu segoro kalaben Dewi Tali Rasa. Ya. Made Jimas sanonto tekana bule kalaben tika Jimas bule mulai kene sampai raja ngabule karena mana tika Jimas sedeti pernah polana bode iabes tika Jimas deti sanonto Jimas tika buka akalaben bule saya tetap makna ngale kagun tengah bule ki Jimas manpate ingki tore buka aki manpate kau lu terong ngaboso panika pona apa pona maksud mak laju itu kue mata kau lu manpate gengki Mas buka Dewi Tali Rasa sanento beria tembeng matelek angok tika lagi bule abinya tika manpate mak sampean bangsat kurang ajar manpate masa kopok sampean kopeng ngajak dan kau lepani ke ampun ilamar kalaben orang pringgondani si hanya makadot kaca manpate malah juga kaula panika ikabina sampian soro kalaki kaula punten manpate cek sapanika paksaan kuda di kabar bunda
lamun tak endek tak burung bule pelorosen aduh aneh toroti lek bule toroti sing serat tali rasa setale rasa bangsa orangnya setelah sumekar lah sing ben kalebun tandek sing kok dek kabek nawan bate bangsat bekna kurang ajar ha bedian na bekna sorong ibu sing kok kalaben iya area Kanjeng Ibu Talisari Ibu Kabelun sengkok karo jegewen bekna ya mak kurang ajar bekna bermalek mentak teka bule ale madekatika tali rasa toroti bule toroti lek yo satu ale mak tali rasa Dewi tali rasa kok mula lek laki natika montoroti montoroti aduh sayang bangsat kurang ajar Allah jek paksa benar kan hari iya jalaka epanya mana karena bendeng lelaki tanda lebih bagus mati ya satya benar posakan ayajuk kalau benar satya sengkok esoro pula benar kaangkui mati benar pati anak kalau ojol sapar ya siapa buna langga lagi singkong bula di siapanya mana sabuk bula Laura Semar apa mak singkok mati anak mungkin tak gampang neko laju mati anak orang bebini sewajib bebini neko kabin alake lalaki neko abini mon epate eneko Yakob nape salana kerua sebu bini kul ma epate anak nape salana mak makolor kres sarajana tiga niku bekna tawa sengkok ngemben pakung dari Ratu Ayu Dewi Talisari sing ngobesane Keraton Polo Salemar sengkok rea soromate Dewi Talirasa apa mak langit bula mulai kelak ni kau dek tiga sapanya mana jangan tiga sapan lu tali sengkok kepate Lindu Segoro oh yang sebut siapa nak kau siapa Dewi Talirasa boh kerua Dewi Talirasa dek pekala katut kaca prenggundone siapa saya tak tahu bojok pate etika jika mulai gelek niko arum rom jadi mula laki niko tak kenduk iring bobini beni pate mun terus jika tahu ka ilmu na bobini atanya kabule kalau rasa marah atanya lu beni pate derema mun cuman dalam mbek ki ngodonane kolora semar mun tak kenduk i orang bobini aniko nyari dukon lambek ki cuman naneko kae bule jelu almarhum niko kiading semar tangis saniko tajem mun lambek mun sanonto niko tak kende ibu bini cek nyare semar tangis nyare minyak mawar semasaki empat jerajo merah karena minyak mawar bila napak saja pek saneko ndok mek pole orang pujan mas dedik lake tak bisa jek langga lagi ia montak ibu kipate kalau bun bekna kalau bun sengkok kabina
Bermah? Kabina men sengkok mon tak Bompon. Mone pate tak bisa tetep Lora Semar tak magi. Sabab ke niko sari di Arjuna, bulan niko belum di Arjuna sanonto. Arjuna Permati. Arjuna Permati. Kak Semar. Bula. Dek, dento dek. Garing. Apa? Bagong. Bodoh nape kori itu boleh gelak bula gode budi. Cik tedung melo lo jong. Tak te tu kata pe udah. Dek Arjuna kemah, Dek Arjuna kemah. Dek Arjuna. Dek, dek. Neko tepak. Aneko bula benti kadik pon atemo. Setio manto ponakan natika. Seeka bekala neko kadot kaca. Niko sanyama orang bebini tali rasa. Tapi bodong ibu buru neko. Dari karaton coba dek. Polo Salemar. Polo Salemar aneko. Pacet soromate tali rasa. Coba tika. Eting tika. Ni beranian natika. Dek kasih mati anak aneko manto ponakan. Betul. Oh kemas ya kocak tali rasa kan. Keruak. Kemak. Etemur lah. Oh keruak. Lo. Aduh. Iyo percaya sing kok kadot kaca Kak Semar. Terus? Jok posanga jok gidek dek kaureng sak nyamat tali rasa. Rati nunggu Kak Semar. Marena. Sapa di anak. Terus? Mak cek tahun nasi aku boy Kak Semar. Terus? Kemoya bula kene kok. Duh. Tali rasa. Tali rasa. Kakak bisi iyorus. Tali rasa. Sananto berinto lek. Dari alosa kolek natika. Nape tika niko tak tero nyedinga kolek nabula. Jik mas. Kak mas. Engki Kak mas. Kau le tero nyedinga kolek na sampian. Montika tak ndek kabula. Todus lek. Dek. Aneko baru mana? Maklah cuti kan asal bodoh bini ampun. Ayi wudut tika siapa nah? Anak na siapa itu Pak Neko tika lambok? Kerua tali rasa neko. Eka bokala ponakan natika. Siapa? Tadi kadot kaca tak ponakan natika. Oh kadot kaca. Senowal kudoro neko ramana kadot kaca neko. Taretan natika. Maklah cuti kan tak teronyo tinga. Alos, beremana saya tepak nih politika. Iya tak para apa mon berak nyeding Kak Semar. Bocok nyeding aja boy kenal dek. Bocok nyeding. Perkara lah sing kok mari nyeding. Dina mak kabin ben ponakan Kak Semar. Pon nyeding anu nyeding kalam bina pun sedek tika borom. Aduh mbok aduh leles. Borom magong. Gong. Tiba namanya ngak kian dong. Maling buat nak dosa wa ngucap. Coba main ngak kanu buat nak karatin. Bonne wa. Ai bulu mon ngak kau buat ke Arjuna tangki. Cakna almarhum Pak Sabitin. Dile Arjuna ni kopar nengana ring Pandu. Iya tahu lah dong. Artena ngak tengahan nabule kala bentika. Iya. Dadi tak kening tolak dile tero kabo binik mah. Terus? Mbok, engki maduk pae ngak. Wah iya dong mun kabo binik lain nang kok tak ada masalah. Ari ya cak nang kok ben nan tolar ya celana karus kaca won sene wol kudoro. Bila atemu satia ben tali rasa kok tero nyeding. Tero kenal kan rosak teki ya dong. Bayang kok tak bagi Kak Semar. Wah. Mun masalah tika aca-aca dek tero kenala hanya macalon neko mantoh ponakan dek neko tak anape melacutikan serka gula je mas makin ke patih lindu segoro cok seting mon kik bodi patih lindu segoro cok seting makin Arjuna be naranang tang sengkok apa wani marah ningsun
temono ayo bae datan wedi Pati yang talaki kalawan Arjuna Parwati. Dek Arjuna. Apa-apa? Kumpul. Bodoh muda elwal tika. Menangan tika. Kicak nyawana bon melaka bubi ini. Abraham Milolo punya muda tika menangan dek. Kalau boleh perang tika gonteng. Kak Semar. Bila sajar bunda. Paling saya ngocak jerembana sengko. Engki nyaman jangan tika. Bila ada sajar perang korwatika. Saya atak-tak Kak Semar. Satya kalaben sengko Dewi Rekatawati sabu oik. Kancing gelung copo manik sekajer Kak Semar. Terus? Ya. Dewi Rekatawati. Jika masuk ada copo manik sekajer bulegi sabab jika adiko pon anyama esah binina bule. Bin salabin. Makin Dewi tali rasa Paman Semar boleh dek ya Gusti nabok nagun tengongku ya Paman alen nok lera bukong boya siapa gimana enggak terus nyedi ngara Paman Semar bok tak nanti kan ni kau alak ya kadut kaca mesti kata kia menting syutingan ni kau buat loran apa dah lu Raka Semar di Arjuna nape mon bebini tak oleh alake dua boh hari aku coba tak oleh mun bebini coba rasa nauring kita benda Arjuna makai lale mak mayuk melolo saya bertasa-tasa mak nyaman naring lalake abini dua tak telo oleh tapi mon bebini alake dua tak oleh siapa sih aku bayi aturan gini kok Kak Semar tak leper ya kulah tak leper jawab beri ya jawab dek Arjuna dek apa ya. Kak Semar macam tiga mata dan jawab pada pole ni kok gunung-gunung tiga penoring sakte bila lebo bini sempan lebo bini sempan ni kok tali rasa aja tadi bibi pak duh Jik Mas
Duh Ratin tali rasa Ratin ongku senengah padek-padek buleh nangaletika marga dikaratinongku Dimas madhe manut dek kabule nape boy ebenta mon ekening dikaji mas kebo mate mama iyo mega boleh bono pun lalang mam jadi nah mon pe anu senengan pokok tak nyeting dong nyeting tak oleh bobo Ratin kone bika ale mak talera aduh ale mama pun wa oh iyo mega boleh tika pun mungkin boleh cuma niki bo Kak Semar cek nego dik cek teku oleh mon pe tika ngalem karena tika perang menyala betagi tali rasa dik Mayuk somajo cepet atemu kalaben iya Arya hah kadot kaca mayuk kebe langsung Kak Semar wah gadek garing ada Jimas Bagong yuk kibo cepet atemu kadot kaca yuk iya mas iya mas paman mak putra kanci nisra mohon renale kanci bula mampon duaan pon pada seneng kampung betra pada senang para konco tokaran di kantina ale gula male Sontok kalaben Arjuna Palmati
kalaben kelora Semar seampun oleh tali rasa tumrojok tanpa larapan maramban biasa kok elae engki diajun dan kau lengantos gak dintok Yomas, 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 yomas. Mon panik topeng putra Sumedar. Eman-eman. Sontok dia Kak Arjuna Balmadi Bagong Bola ada bola bola. Kak Semar Mayu Kak Semar benariah masuk kaju bedre kala benjukan si Kak Semar ngarep engkau apa aja Kak Semar Aduh, ada batego, aku sabonan, boleh Mayu di bedre apa ngarep engkau apa aja mau tak ngarep engkau kalau apa boleh Kak Semar oh gimana Kak terus Ano ito bedre tadi. Budak Lora Semar iko datang emban anci kalabut Arjuna iko pun pada terong pun abita kemo. iya Kak Semar Mana? berapa mabuk kalian bukan habis tuh saya jodoh Kak Semar Ano sering goreng iko yang ngabu dari. Gimana? Di Arjuna iko lerekin. Mau di Arjuna iko santak sih mulia. Kalau santaknya mana yang ngabu dari. iya marena enggak lihat Kak Semar Mungkin banyak dari banyak kedua juga di mana juga di balik soalnya apa juga Waduh, Pak Semak, wah, cara kagak boleh nyaman di kade. Dua darah dore bobine. makin juga di kemana Kak Semar Niko, kunci kasabut terus. Niko. Lagi, dalil lagi. Kak Mas sampean makcik nyaman Kak Mas makcik lebur sampean diledo cuma lebu bini kau lagi na sampean Kak Mas mau tak yot kami belum kau le eron teomu na bini kebanikan tak kira boros ate kau duh deh apanya kita keluar semua begini apa cok sampurna tamburu tak bisa Kak Mas telepon abun sampean mesti pun kapin dan sampean tokan kapin lah Kak Kak Semar Budak dental, bangsa buat orang aja Apa budak dia? pada bulan mana setong tang laki kan soro abun buat nah semua tak buat nah soro aja tak kok kan kalian Terus? mak sampai tang laki rabi pulih dia siapa Maco itu naik padanya Kak padanya Bangken mau tak ibu kami belum kok Maka jika di kode satang puang melolo jika boleh na sejarah abun budo aku ruwa atemu nenyamas
Bumi iksana maneko tali rasa eka bota lamun anak Arjuna syana maka kata serena patiana ayanan sehingga taduk lagi nabi kaneko Arjuna sampai apalah neko menang syana maneko bumi tali rasa sehingga katalon bota laga kata kuniko mate entende Kini ko tak apa burung itu radio terki itu dek kakak perak di kamu jalan ini kalma melakar diri bukan lakar kata mak adik benar yang singkot punya singkot ya bobini asman singkot bobini serudah tena nak benci melake agan dengan bobini lain singkot api taukur asman jika tak pada datang lagi kok boleh pakai anak asman masih boleh ada di mata aku ya benar sih teman-teman ibu ngerti bukan tadi kalau ada di kamu udah nggak sumpah apa ini tidak apa lu apa apa enggak tanya Bibi kemana tetap berkata sempri badengan apa nama bawa kaki nasi kok sempri badengan kampu kau lurani kabuni norok laki nasampian kau lurani kabukan lakador kaca kampu ingki panika eki berkalabun kilora semat boleh benar ya boleh mbak ngibusin kok mata tanggung jawab kak semat boleh tanggung jawab kok mana boleh sebatan arat ya nas Senolong Arjuna, tapi itu kita lagi orang kata. Tapi ini bodoh dulu. Mak sengkok kosek kasut sompi kak semua. Jadi kepada kak nemu tak aku. Mak sengkok kosek kebajengan kok beribajengan. Terus kok lihat kumpulianan. Iya, pedangan kamu yang kok tapi tidak tahu. Mungkin. Iya benar. Wah, cuaca sesi kan waduh. Bila malam terobot bantu. Ya maka bantu. Ya dibantu. Ya benar dibantu. Jika Mas, amui sampean Kak Mas. Jangan aku masak ade naring bodine Kak Mas. Bang lemak aku naring bodine ini sampean panika Kak Mas. Panas ade nang dojo Kak Mas nang ngaleke boru. Akem bong panas ate panas dodo kamat gila nangale elake akempong bapak apa aku berkesan panas ate panas dodo nangale emadu akempong kok kamu tak jalan durian wah bibi mencelopot malah di tempat kelor di kantin iya Kamas membandingkannya kabur kata tolong terakhir bolio bapaknya nyelak kata kau udah kamu iya Kasmar ayo beri nabi buat teman-teman Juli bernamakan kalau bersengkok neraki iya Arya Dewi tali rasa Kasmar dia cara dengar yuk makan dulu yuk bergoyang
pancoba kalabon. Namun Joko Tawang kalabon Raden Ansarido patut depan Jepang kalabon ngalarto. Nek Joko Tawang yang ayu benangan tosrek aku pun to Dewa Darmo Sumo. Apa boleh si kembar nak urusan Dewa Tang Majedi? Iya kan? Dereng tutup berdator dan sembal wacana dereng mantun kesaru raunipun Sang Prabu Punto Dewa Darmo Kusumo Yudhistira suan kalayan si kembar nak urusan Dewa lerti nanti sandung lambayro.
Agung Mandura Baladewa saking Mandura apa dene Bapak Prabu Badowo iya jalikan Badowo Kresna saking Durawati dereng tutup berdaku sabar pitung sabdan medalam pitung medalam kurumimpo-impo sama Prabu Balarama ya Baladewa Gobrosana saking pasrakan mantun Abusana sinarangan lampayun Nurku Badarekno